Nshuti bakunze ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri cy'umunsi tugiye kwibanda ku makuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ba perezida babiri b'u Rwanda na DRC Bwana Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi bategerejwe i Washington, intambara yo ikomeje kuvuza ubuhuha mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Amakuru y'aka kanya aravuga ko Luvungi yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, aho habereye imirwano ikomeye hano Luvungi hagati ya intare za Sarambwe hamwe na Maimai ya Kutumba. Izi Maimai ya Kutumba zaje kuva muri aka gace ka Luvungi zerekeza i Uvira, zihunga aka gace ziragenda ku buryo byaje korohera intare za Sarambwe kwinjira muri aka gace ka Luvungi. Ariko hakaba andi makuru avuga ko kugeza ubu ngubu bitaramenyekana umuntu ugenzura neza aka gace, nk'uko witwa Steve Wembi yabitangaje ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter. Yanditse avuga ati situation confuse à Lubarika, impossible de savoir qui AFC M23 FARDC contrôle ces villages situés dans les collines et les hauts plateaux du groupement d'Itara Luvungi dans les chefferies de Bafuliro, territoire d'Uvira, province de Sud Kivu, plus de 17 km sud-ouest de Kamanyola. We yatangazaga avuga ati kugeza aka kanya biragoye kumenya ugenzura aka gace ka Lubarika hagati ya intare za Sarambwe n'ingabo za FARDC, kuko aka gace kari mu misozi aho bitaho plateau ya groupement ya Itara muri Luvungi. Ariko amakuru Analyson Congo yo yatangaje mu masaha nk'abiri ashize, yatangaje ko aka gace kafashwe n'intare za Sarambwe, kuko nari maze kubibabwira. Imirwano ikomeye ikaba yaberaga uyu munsi ahitwa Kaziba na Katogota. Ni imirwano yaberaga cyane, ndetse no kuri axe ya Bunyakiri Kivanga naho imirwano yari kaze, nubwo itari kaze nk'umunsi w'ejo. Iyi axe ya Bunyakiri Kivanga na niyo habarizwa parke ya Kauzi Biega. Mu gace ka Kaziba uyu munsi imirwano yari kaze cyane cyane ahitwaga Shozi, Bingwa, Ngando, Kabeya, nk'uko byatangajwe n'umwe uhagarariye societe civile muri aka gace ka Kaziba. Akaba yatangaje ko abantu nibura 14 nibo bashoboye gupfa kubera ibisasu byaguye ku mazu bikica abantu bagera kuri 14. Yatangaga urugero ko hari urugo rumwe hapfuyemo abantu 4 ubwo igisasu kiremereye cyari cyaguye cyangwa bombe yariguye kurwo rugo. Hanyuma Sylvain Ekenge, uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC, yatangaje ko babajwe n'ibitero byagabwe n'intare za Sarambwe, aho zagabye ibitero ahitwa Kaziba, Katogota, Lubarika, Luvungi. Hanyuma ngo bakaba bagabye ibitero, ndetse ngo ibitero bagabye bikaba byateye abasivile benshi kwasiga ubuzima. Ni mu gihe Lawrence Kanyuka, uyu nguyu ni umuvugizi wa M23, yatangaje ko we yatangaje kuva kare nko mu gicamunsi, batangaje ko FARDC niyo yatangije iyi mirwano ubwo yakoreshaga za drone ndetse n'indege cyangwa kajugujugu za Sukhoi ikarasa ibisasu mu tuduce twa Kaziba, Katogota, Lubarika, Luvungi n'ahandi hatuwe cyane. Ni byagarukiye aho ngaho, kuko Lawrence Kanyuka yashinjije u Burundi ko aribwo buri gufasha ingabo za FARDC gutera
ni ukuvuga zabahaye Uburundi bwabahaye ikibuga cy'indege ngo ibi bitero byose biri kuza biturutse mu Burundi. Ibi ngibi bikaba bisobanuye iki kuba uyu munsi Lawrence Kanyuka atangiye gucinja Uburundi kandi nyamara imirwano ikaba iri kubera mu nkengero z'umujyi wa Uvira, kuko ahangaha narindi kubabwira Luvungi bafashe. Hano Luvungi basigaje kugera ku dusite nka dutatu mbere yuko binjira mu mujyi wa Uvira, kuko ni nko mu birometero 40 gusa kugira ngo umuntu agere mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga bavuye hano Luvungi barahita binjirira ahitwa Bwegera. Hano harazwi cyane n'Abanyarwanda, cyane cyane abari barahunze imvururu zo muri 59 bagahungira muri Kongo. Benshi mu Banyarwanda baborozi bari batunze inka bagiye kwiturira hano Bwegera. Ubwo ni ukuvuga nibamara kuvanamo site ya Bwegera bakavanamo site ya Sange na Kiliba, aho ngabo baraba binjiye mu mujyi wa Uvira. Ni mu birometero bitageze kuri 40 kugira ngo binjire mu mujyi wa Uvira. Dukurikije aya makuru igiye Analyson Congo yayatangaje, ibi birashoboka cyane ko bashobora kuba bagiye kugera mu mujyi wa Uvira niba koko ari byo. Gusa umuhagarariye societe civile we wa Kaziba yavuze ko hagati ya FARDC na M23 urebye bose nta numwe uratsinda undi ku buryo bufatika, ariko ngo FARDC nifite avantage kurenza intare za Sarambwe. Gusa uko tuzi strategy y'imirwano y'intare za Sarambwe bashobora kuba bari kurwanira Kaziba, ariko nanone barenze Luvungi bakaba wenda bageze hafi ya Uvira. Hanyuma kuba rero Lawrence Kanyuka yashinjije ingabo z'u Burundi, yashinjije igihugu cy'u Burundi kuba aricyo kirigwa bazariere FARDC. Ibi bisobanuye iki? Ibi bisobanuye ko bishoboka cyane ko mu gihe bakwinjira mu mujyi wa Uvira bashobora kugira tentative yo gukomeza bakinjira no mu Burundi, cyane ko ingabo z'u Burundi zakomeje kurwanya uyu mutwe w'intare za Sarambwe, zakomeje kurwanya intare za Sarambwe gufasha guverinoma ya Kinshasa. Amakuru yandi akavuga ko perezida w'u Burundi, wa Kongo, uw'u Rwanda, uwa Kenya ndetse na perezida wa Angola bo bazaba bari i Washington DC. Kwanza perezida w'u Burundi ashobora kuba yagezeho kuko yahagurutse uyu munsi mu masaha ya mu gitondo, mu gihe Joao Lourenço we perezida wa Angola akaba n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe we ategerejwe kugera Washington ejo kwa gatatu. Hanyuma bakaba bazitabira umuhango wo kwemeza ni nko kwemeza amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Kongo yasinywe mu kwezi kwa karindwi n'abaministre b'ububanyi n'amahanga. Turakomeza kubakurikiranira ibiri kubera hano muri aka gace, cyane ka Luvungi, Kaziba, Katogota, tumenye uko imirwano imeze. Gusa mu gitondo mu masaha ya 10 nimugoroba naganiriye n'abantu bari mu bice bya Rusizi, mu Bugarama na za Nyakabuye. Bavuga ko ibisasu biremereye biri kumvikana Nyakabuye no mu Bugarama. Ntabwo bari kubitera ngo bigereyo, ariko uko bateye ibisasu imirwano iri kubera muri aka gace iri no kumvikana i Bugarama na Nyakabuye ku buryo ngo n'amazu ari kutigita. Urumva ko hari gukoreshwa intwaro ziremereye. Ngayo nguko aya niyo makuru twari twabateguriye uyu munsi. Reka turakomeza kubakurikiranira aya makuru y'ibiri kubera hano muri Republika ya Kongo. Mu gihe cyose tuza kumenya ibyisumbuye, amakuru yisumbuyeho turaza kuyabagezaho. Imana ibarinde, Imana ibagirire neza. Ciao ciao.